Ni miaka 3 mihituku kuma thirikari ya Kenya Kwanza yo ya utongoria wa bururi na atongoria a makanitha ma kiroho rungu rwa Pentecostal Voice of Kenya moete kanya gaka guthurima uria thirikari ikoretwo igitungatira muingi. Ngwataniro ino yugite a Kenya ni makoretwo na mathina maingi o kuma motungata ma urigiti mubango-ini wa NHIF wa cenjio na ukiingirio mutaratara-ini wa SHA. SHA iko na shida na imekuwa na challenges mingi, na kwa hivyo ili kurestore ile inaitwa public confidence and trust kwa CS, tungependa CS aweze kushika na kunasa wala ambao wamehusika katika kufuja fedha za serikali ama fedha za SHA. Hamwe na uguo ni mamurikite sekta ya githomo makiuga kuri na kiagago kinene kuona aciari ni mambiriirie gukuithio ngarama ya mathomo thutha wa thirikari kwaga kurekereria mbeca iria ibatie kurekererio mathukuru-ini undu umwe na kunyihio kwa bajeti sekta-ini ino. Ciana primary, arutani anene a primary mena mathina ma kurira cia mbeca itirakinya na njira iria yagiriire. Secondary school ono kuri na mathina maya even to the university level. Moigite ungumania thirikari-ini ni wongererekete na gikiro kinene na makoria mutongoria wa bururi gutongoria bara-ini ya kuhurana na ungumania na ihinda-ini riu makiendekithia kugia na waragania wigie ni ya mabatie kugunika na nyumba cia raithi. Of late, Kenya seems to have been left to their own means and have been subjected to high taxation and saddled with even more odious debt. Ritana riao ni thirikari ya Kenya Kwanza itikire kurutira muingi wira na njira ya gukinyaniria tabarira iria meranire indi ti gukinyaniria maundu makwiguna o ene. Nyumba ici ciarika Wanjiku akenyitira atia nyumba Mwanjiku uria withi muno mundu ucio muhinyiriku muno na tukeyuria kana igathie ona andu aria me thirikari-ini. Mambo ya term limit hizo ni vitu ambazo zinahusiana na hawa viongozi wanataka kubenefit, yani wako na ubinafsi, ndio maana wanaleta miswada kama hiyo. Ngiribotera Kameme TV, Getwo Wambui wa Njuguna.